lugar, imos contar coa presencia da Coral Polifónica Amadeus, que nace precisamente alrededor da Academia Amadeus, que está nas Travesas, a Academia de Música, a Escola de Música Amadeus, que está nas Travesas, e que un grupo de homes e mulleres entusiastas precisamente deste tipo de música, pois deciden asociarse e iniciar unha travesía que non foi do deserto, sino que foi tremendamente exitosa, como despois poderemos comprobar. Había una señora rusa que hacía poquito había golpeado la puerta porque escuchó música, ella era una pianista excepcional y había emigrado con toda su familia, su marido y su hijito, a Rusia, a Argentina. Y le dijo: maestro, yo le hago un arreglo para el coro. Hizo un arreglo a 3 y 4 voces, el arreglo de 3 luego se editó y el maestro, que todavía vive, que ya tiene sus años, aún vive, que además fue mi maestro en las obras de Carlos Guastavino, me las envió. Y bueno, vamos a ver cómo va con estas brujas de la noche negra. Temos que decir que o Orfeao de Valadares ten 97 anos de existencia, para que vexan vostedes xa a experiencia acumulada que leva este grupo de entusiastas que empezou tamén, como outros masas corais,
unese pois un grupo de amigos e amigas e ao final deu como resultado o que a continuación veremos. Acho que me percebem melhor se falar português, porque o resto é mais difícil para mim. Obrigado por estarem cá a esta hora e por nos terem vindo ver hoje. Nós estamos muito gratos ao convite, não só também do coro daqui de Valadares, nós também somos de Valadares, mas também pela grande homenagem que nos fizeram com o coro de Amadeus, com a música de Alexandre O'Neill, bastante muito interessante. A primeira música que cantamos foi o Acordai, de Lopes Graça, e enquadra-se num tema que se chama Cantigas de Intervenção. Quando tínhamos uma ditadura em Portugal, eram algumas das canções que nós fazíamos para ir contra o regime, mas não diretamente. A música que iremos cantar em seguida é também algo do género. Chama-se Balada do Outono, de Zeca Afonso. Deixem meus olhos chorar. Água das fontes calai, oliveiras chorar, que eu não volto a cantar. Vamos nos despedir então agora com uma serenata. As serenatas fazem-se normalmente às mulheres, portanto hoje vai ser para as mulheres, as da nossa cor, as outros cores e todas aqui presentes na plateia. Menina, estás à janela, significa, eu vou tentar traduzir assim para cima. Niña, que estás en la ventana, vale? É tamén director da Coral Polifónica Estradense e director da Sinfónica de Soutomare. É titulado superior na especialidade de saxofón e ten realizado diversos cursos porque evidentemente non é só acabar a carreira, sino tamén perfeccionarse, especializarse. En ese sentido ten feito varios cursos de perfeccionamento de clarinete, de trompeta, de dirección de bandas de música, de dirección de corais. En fin, ten realizado múltiples estudios e, polo tanto, é máis que unha persoa cualificada, como xa o temos comprobado e como hoxe tamén o comprobaremos. A Coral Polifónica do Centro Vecinal Cultural de Valadares vai nos a ofrecer pois tamén 5 pezas
estamos celebrando as nosas letras. Agradecemos a Copobi que tamén quixera celebrar estas letras con nós, non pode ser de outra maneira. E agora vamos a facer unha entrega de agasallos, tanto Gregorio como eu, para a coral de Valadares, que é a coral nosa convidada, que no seu momento se fixo o hermanamento, e a ese hermanamento tamén acudín eu, por parte do Centro Veciñal e Cultural de Valadares. Sin máis, aparte de darle un forte aplauso porque eso merece, porque son maravillosas, vamos a facer a entrega de agasallo, tanto Gregorio como eu. Non sei se Gregorio quere dicir unhas palabras. Sí, entonces, o noso agradecimento para vos e a Coral Amadeus tamén. Pero claro, hai un cariño tamén extendido a Foro de Valadares, porque, como dice Ana, tamén estuve ali nos hermanamentos, que aquí tamén se fixo un hermanamento de todos os Valadares en Portugal, que non se vamos, hai 5, que se fixo aquí neste centro, cando se inaugurou, se celebraba o aniversario de la inauguración do centro. Queremos invitar a otro grupo para ir junto a nosotros a Valadares, Portugal. A nosotros no vamos a dar nada. Vamos a dar igual. ¿Vale? A Valadares de acá. Es un plato de Vista Alegre en cerámica de Portugal. Que tiene... Sí, para ti, es para ti. A ver, eu que entendo, nós formamos parte do Centro Cultural, que tamén, non sei se non sabes, que ano fui nombrados diversos distinguidos. Agora, 52 anos de natural que leva, de algumas persoas que están no foro e desde esa, desde que se fundou, ainda están aquí. Non quero nombrar porque me vai quedar un atrás ou algún atrás. Mira aí, persoas aquí cantando que empezaron no ano 1974 a cantar. A primeira misa na festa de San Carlos. Este ano vamos a facer algo especial. Estamos preparando unha gala lírica para facer no Vacío Galón e depois queremos celebrar aquí con todos os coralistas que hubo, que se pasaron, que marcharon, que están con a posibilidade de poder vir e facer tamén un par de cantigas como eles. Queremos celebrar por todo alto e, como non, eu sou delegado de Coral para vir, neste caso, eu, presidenta, porque isto vai quedar aquí no